Tubahaye ikaze muri Unix Company Limited. Unix Company Limited iherereye ku Gisozi mu Gakiriro mu nyubako y'Umukindo Center. Uzamutse gato kuri Beka urazamuka ugahita ubona icyapa cyacu cya Unix Company Limited. Mu rwego rwo gutanga umusanzu wo guhangana n'icyorezo cya coronavirus cyugarije isi, Unix Company Limited twabazaniye kandagira ukarabe nziza kandi zigezweho zikoze mu cyuma. Zifite igitembo amazi y'umwanda umaze gukaraba ajyamo, ndetse n'igitangaje ni made in Rwanda. Ikindi kandi twabazaniye automatic soap dispenser utegaho ikiganza, sanitizer cyangwa savo liquide kizana utirukozaho ikiganza. Rwego rwo kwirinda coronavirus, si byiza guhana ibiganza, si byiza guhoberana. Mu gihe kandi ugiye gukora ku bintu utizeye, ibuka kwambara ga. Mu gihe ugiye kwegerana n'abantu, ibuka kwambara agapfukamunwa. Ga n'udupfukamunwa nabyo wabisanga muri Unix. Unix Company Limited ibafite ibikoresho byose by'amazi. Mvuga iki ndeka iki? Tubahaye ikaze muri Unix Company Limited.